Bugün Kırgızistan Yazıcılar Sayısı'nın müçeleri Arzu kafede Seytamak'ta oturarız. Özümden başlayıp gösterip koyayım da. Melisa Bakirov, Kırgız yazıcısı Melisa Bakirov'un Jubayı söylemedir. Bir olmayı. Anneleri biri geliyor oturup, bana ablam da ki oturar, Cuma'yı oturar. Görün adam? Kartı da Facebook'a koyalım. Facebook'a ablam Matsakov. Kocageldi Kultegin. Bu kişi olsa bizim Yazıcılar Sayısı'nın ikinci kişisi. Atı kim ekenin özünür tavalgıla. Bu sulu kız eken, bu jalan brilliantlar menen geliptir. Biroq Yedigil Sağlayev, Öktem Kalıyeva, embiyaktarından tartılады. Мен жанына Burulkan Ece, Burulkan Karagulova, Suyunun doktoru, Garba Orozmatov ketip baratat. Garba Orozmatov ketip baratat. Бұл жақтан да бір жыл қаратып қояйын. Нұрманбетов ағай. Ona bizim İsmail Kadırov ağay. İsmail ağay molda kemen oturat eke. Söylep koysanız son bu mu? Anda menin reportajım bitti. Garba men canım. Garba beka söylep. Rahmat, ayımdардың майрамдатып атабыз. Бүгін 6 март. Айымдар эми 10-на чейин майрамдатып болуш керек, бирок бүгүн 6-сын биз Жазуучулар Союзу акын жазуучу эжелерди, карындаштарды, апаларды куттуктап атабыз. Дайым бар болгула. Жаз майрамы дайым белгилүү болсун. Рахмат, Гарба. Сүйлөйсүзбү? Bayramınızı. Жоқ, бияка. Facebook. Мына бүгүн ушул жаз майрамынын алдыңкылары болгон 8 март эл аралык майрамга ушул Жазуучулар Союзунун коллективи чогулуп, бүгүн ушу майрамды куттуктоо кылып атабыз өзүбүздүн айымдарга. Биздин көркүбүздү чыгарган биздин ушул Мына мен. кыздар. Шуларга жакшылык каалап кетебиз. Мактабайт экен, өзүм мактабайм. Ушул сулуулуктан ажыратасыңыздар силер. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Каны Өктөм Калыева сүйлөтүп коелучу. Bayramımızdan menен урматтуу айымдар. Рахмат. Баки Жетигил Сағлаев. Sizde yoksam жақсы болса мен сүйем. Мен да сүйем. Мен да жақсы көрем. Майрам бар менен. Анда Мен ана патыр билет еттім. Шул менен бардык кісілерге